pozdrav, u današnjem klipu ću vam pokazati kako da igrate Call of Duty Ghosts iako nemate 6 GB RAM. Ovo samo može za single player, veoma lako i jednostavno. Prvenstveno što treba da radite, naravno skinete Call of Duty Ghosts. Sada kad ste skinuli taj Call of Duty Ghosts, treba da skinete Call of Duty Ghost RAM Fix Reloaded, link će biti u deskripciji. Uđete tu i kopirate sve ovo. Copy. Nađete gdje ste instalirali Call of Duty Ghost. I tu pastujete. Idete copy and replace, copy and replace, copy and replace. I to je to. Znači, veoma lako, jednostavno. I naravno možete pokrenuti igricu bez ikakvih problema. Samo što ćete staviti na rezoluciju minimalno ako imate 4 GB RAM, a neki slabiji procesor i tako to. Lajkite, šerite, subscribeujte, nadam se da sam vam pomogao. Link će biti u deskripciji, to je bilo to. Samo da napomenem da kada skinete Call of Duty Ghosts, ovaj crack uopšte nemojte upotrebljavati, znači kao da ga nije ni bilo. Znači samo preko onog cracka što sam stavio, što sam pokazao, samo ovo ubacite, samo sa ovim crackujete. To bi bilo to, posjetite fanpage, čao.